गासैबो मिथिखागौ BPFनि सरकार खुंफुंनाय समाव बे ओनसोलाव माबायदि थासारि दंमोन। रावबो मानसिया उदाङै बेरायनो हायामोन। सोरबा हाथायाव थाङोब्ला फैफिननाय समाव न'आव मोनफैगोन ना मोनफैया बिनि कुनु ঠিক गैयामोन। আৰু BPFৰ চৰকাৰৰ সময়ত কিমান হাজাৰ মানুহ হত্যা কৰা হৈছিল। এই কথা বাৰ্তাবিলাক আমাৰ মাসকলে, আমাৰ বাইদেউসকলে, আমাৰ দাদাসকলে সকলোৱে জানে। মুছলপুৰ সমষ্টিৰ বাসীৰ কাৰণে এটা ইতিহাস, मोनसे जारिमिन दिनैनि दिनाव लिरना दोननाय जागोन। मानो होनोबा एसेबां बुरजा 3,000निबो बारा जोंनि आब' आदामोना दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि सरकार सोलिगासिनो दङ, जि शान्तिनि सरकार, जि उन्नयननि सरकार, बै सरकारजों लोगोसे होफानो थाखाय नोंथांमोना दिनै बे जायगायाव ज' खेबसेनो UPPL दोलोआव फैदों आरो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो गनायनानै लादों। दा खोथाया जाबाय थांनाया थांखांबाय। जवा दिन बिला गल বছর বছর 17 বছর শাসন BPFৰ সময়ত এই অঞ্চলত ৰাজত্ব চলিলে। আমি সকলোৱে জানো BPFৰ সময়ত আমাৰ মাজত সংঘাত, নিজৰ মাজত বিশ্বাস নোহোৱা আৰু BPFৰ চৰকাৰৰ সময়ত কিমান হাজাৰ মানুহ হত্যা কৰা হৈছিল। এই কথা বাৰ্তাবিলাক আমাৰ মাসকলে, আমাৰ বাইদেউসকলে, আমাৰ দাদাসকলে সকলোৱে জানে। गासैबो मिथिखागौ BPFनि सरकार खुंफुंनाय समाव बे ओनसोलाव माबायदि थासारि दंमोन। रावबो मानसिया उदाङै बेरायनो हायामोन। सोरबा हाथायाव थाङोब्ला फैफिननाय समाव न'आव मोनफैगोन ना मोनफैया बिनि कुनु ঠিক गैयामोन। जादा मादा लामायाव थाबायनाय मानसिखौ बुयोमोन। रावबो उदाङै गावनो बुंनो हानाय जि जोंहा गणतान्त्रिक अधिकार दङ, जि नङाखौ नङा, नंगौखौ नंगौ होननानै बुंनो हानाय जि अधिकार दङ, बै अधिकारफोरखौ गासैखौबो सेख'जोबनानै हिटलारि शासन, गिलु बालु थासारि, हाथियारनि थासारि, मानसि गावग्लुंनायनि थासारि, बुग्रुबनायनि थासारि, बै थासारिफोरखौ BPFनि सरकार समाव जों मोननो हादोंमोन। दिनै नायदो चार'फाले शान्ति, चार'फाले उन्नति, जेरावनो थां बेयावनो दिनै गोजोनानो गोजोन। कलेज स्कुल बन्द जायागारा सानफ्रामबो खुलिगासिनो दङ। मोजाङै मोजां परीक्षा जागासिनो दङ। मोजाङै मोजां हाथाय जागासिनो दङ। दखान पाहार बन्द गैयागारा 24 घन्टा 360 दिन सानफ्रामबो खुला दिनै जों बे ओनसोलाव मोनगासिनो दङ। आरो बे गासैबो थासारिखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोननो हादों। दिनै जोंनि आब'मोना जि बुङो बुं, रायबाबो राय, गोदोनि दिनाव मामोन? रावखौबो रायनो हायामोन। बेनिखायनो जोंनो मोनसे थासारि नांगौ आरो बे थासारिखौ जोंनि जि खुंथाय
UPPनि जि खुंथाय बे खुंथाया नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ আজি আমি আমাৰ মাজত যি এনা এনি আছিল যি ভুল বুজাবুজি আছিল এই সব আটাইবিলাক এৰি পেলাই উন্নয়নৰ যি আমাৰ নাও উন্নয়নৰ যি আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ যি গাড়ী চলি আছে সেই গাড়ীত সকলোৱে আপোনালোকে আহক আমাৰ সাহস দিয়ক আমাক শক্তি দিয়ক আমি মানুহ সমাজক উন্নতিৰ ফালে নিয়াৰ কাৰণে বহুতো নতুন নতুন আঁচনি আমি হাতত লৈছো আপোনালোকে গমে পায় এইকেইদিন খালি অৰুণোদয় আঁচনিৰ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলি আছে সকলো বাইদেউ অৰুণোদয় লাগে সকলো বাইদেউ ৰেচন কাৰ্ড লাগে যি ব্যক্তিসকলে পাব লাগে বাথৌ মন্দিৰ আমাৰ নামঘৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকত আজি নতুন এটা ৰূপ পাবলৈ গৈ আছে এইবাৰ আমি 20টা নামঘৰ বাথৌ আৰু মছজিদ আমি 2 লাখ টকাকে দিছো অসম দৰ্শনত 30টা নামঘৰ বাথৌ আৰু গীৰ্জা আমি তাত আমি এই বছৰত দিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এই বছৰতে আকৌ 22টা নতুন কৰি আমি বাথৌ আৰু নামঘৰ দিবলৈ গৈছো অহা বছৰত আৰু 22টা নামঘৰ আৰু বাথৌ আমি দিবলৈ গৈছো আমি কৈছো आं बुंदों फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव मुसलपुर समष्टियाव गंसेबो गामि मिथिंगा हल नङाबा बाथौ नङाबा नामघर मोनाबारा बे 422টা गामियाव मोनसेबो गामि थाया एखनो गाव नाथाके सब মই কাম কৰি দিম আপোনালোকক মই কথা দিছো আমি লগালগ 1 বছৰৰ ভিতৰতে এতিয়া 40,000 মানুহৰ ঘৰ আমি পইচা মুকলাই দিছো যায় ইয়াত বহুত ডাইলগ পাইছি মাৰি বিপিএফৰ মানুহে লাভ নাই মিছা কথা কবা আহে ভয় খুৱাব আহে লোভ দিব আহে এই ৰাজনীতিকটো যুগ যুগ চলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে হাগ্ৰমা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু তাৰ চিপাহীবিলাক মুঠে নামাৰিব মিছলীয়া নাটক বা ড্ৰামা বা এই লিডাৰবিলাকৰ কথা মুঠে নুশুনিব মই এই কথাটো কলো আৰু যিখিনি কথা মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো নামঘৰ বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি বাথৌ মন্দিৰ বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি আটাইবিলাককে খুব বাস্তৱ ৰূপ দিম বুলি মোৰ বক্তব্যটো মই এইখিনিতে সামৰি মাৰিলো आं एसेयावनो फोजोबबाय आं जेसेबांखिनि खोथा बुंदों बे खोथाफोरखौ मोगथां महर होगोन होननानै रादाय खानानै गासैनिबो न'खराव जाहाथे गोजोन शान्ति जों थाबाय थानो हायो आरो जोंनि गामि जोंनि सब जोंनि टाउन जोंनि फिसाला जोंनि फिसाजो जोंनि मादै आदै गासैबो रांखान्थियारि जौगानाय जासे मोखां नुगोन बेखौ इसोरनाव आसा लाखिनानै नोंथांमोननि गोहोखौ बिखायाव सोनानै आं एसेयावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।